Sano murevera pasteur niwe numvishe ejo bundi wakoze gitangaza ndanezerwa nko guhera ndanezerwa ndavuga ati pasteur izi ngeso nizo nzogira yatenze umukristo ngo representante regare arazamuka atamubwiye ahantu yarari ngo bare kuzamuka ngo ashika aho hantu ngo arahaguruka bamuhaye ijambo ryo kuvuga representante regare ngo yamavuga ngo runaka ngo ndamubabari umubabari gute jewe reverend abizi ngo representante aricara ngo amare kwicara ngurya revera arahaguruka nawe aravuga ngo mfite akajambo mbere yuko musenga yamavuga ngo iryo jambo uvuze jewe ntaryonze ndagutenze arasenga dutahe musubijeho ubutenge avuga nakutenga umugabo uzuye umwuka kubera gukunda amatitiri tibagitenga nibatenga wenda waramubona akantu bamukureho ariko titiri ragashira kazobona Imana timone ko ndi president abayumbe biragashira ariko nkazobona Imana biragashira nkazobona Imana iyo zose ni imigagiro gusa n'ibintu twagize ariko igikomeye nuko tuzobona Yesu Kristo ibindi nitoye nimukizwa bene data nimureke ibizo murimo nimureke ishari nimugira umutima w'urukundo n'iryo ndagirijeho abakristo dukundane mwikanisa no ahantu abantu bakiriraga ariko abantu bari mukuzwa mwikanisa bagakomerekeramo nta mugabo wo gituma umugore mwikanisa wenyine mupaka ngo bajane abashumba n'abasiga barya intama ntawomenye one se jamais bashumba ko Yesu yabaye kuragira yabaye kuzirya taya haleluya ko mutari mukoresa umwana mwikorare ngo yige kurepeta ba conducteur na ba president musigaye murya intama gute mwokejijwe mukareka amanyanga muri mugwari kabagore batatu bane muri korale abantu agakunda ushaka ni kweza mikoro akata kumva ndi woga mikoro kuko mufitanya amadini mapepo gusa koma shetani mwabacuranzi mwaretse upagana kugira ngo acurange nuko umukobwa bari ruhande rwiwe kugira ngo akunda acurange neza mwakijijwe tawo curanga ariko ndanezera ko fino kuri kwimana taya hano banasifiwe haleluya kashima Imana sintinda ndahita nicara kubera ko tumaze iminsi hano kandi ibintu byose byagenze neza shima itorero rya Kanani bashumba bakristo ingeri zose ko kudutumira kutwizera kubwiriza mu rugo bazabigora nawo gutumira mu rugo ngo ubwirize nko mu wawe cyangwa mwanyu bizabigora hano ni mu rugo na muntu mwabwiye wundi ngo se usema urariye kandi mbare ubona ko kumbona buri munsi nyine urumva nyine habara akantu ariko itorero rya Kanani Imana iba umugisha arishadanowe abatura Bujumbura ubumwe bw'amatorero yose Imana bagire neza bayumbe Imana bagire neza reka mbasabe dukomere Imana amashimeshi cyane shimiye Petero kuba twabonanye yararushe ariko kuba twongeye kubana Imana ishimwe aho mukanyosha mwagiza kigoro nokuri Imana umugisha tuzoza umunsi natwo kubaramusa kandi tuzotakara tuzotinda kubera uri ukunda bicaye bamwe baratazanya bugete hehe ariko baricaye baratuje ariko umuntu wa hano karama kubana arano kumutakura kwa mona yarakaye kandi uko dusohoka turasanga ari ahanga atameze na neza yarambiwe zantangazwa n'umugabo usohoka agasiga umugore mu ikanisa uwo mugabo azaje guteka azaje kuwagira abana azaje kugira gute sema amen ariko kuntu mwishaye mwantangaje kandi si ubwa mbere ndi mu kubabona iyi ngeso mufite muyikomeze nziza Imana bagire neza natwe nituzi wanyu tuzotinda iyo naje hantu sinzantakare nzantaha abandi bose bavuze ngo dujana amoro y'Imana sema haleluya sema ni haleluya abo twamanye Paul ndakubita buke nawe ukora kunkiriza sintinda sinje wohahera mugana wa mugabo titwaje muri stage ngo baradukota
ariko ngiye kubandanya mu ijambo twaganiriye muri veye niyo topic twari dufite sinireka niwo nama nkomereza kubita conclusion Paul azinazo kubita conclusion sinkwima simara iminota 15 nawo nukora conclusion ugasingiza umwana wacu Patrick na amahoro tumusingiriza tumaze iminota 30 uko tuzaba dukoze abantu batatu ka tuzaba dusoje mu rukundo nta kibazo sema amen ariko ngiye kubanza gufata transpose kubita gakunga bukeya nindangiza n'umvumo wo gukunda ugenda hasigaye mbwirize hazo hasigaye 10 ndama nsomana mu bami ba mbere ibice bitatu murongo wa 16 umugume muharebe namasoma Petero ibice 5 umurongo wa 8 Petero wa mbere namambwiriza iminota mike imbe ndasoje konkiriziyo gusa hasigaye izina ry'Imana rikomeze rihabwa icubahiro samane haleluya maze nkoreraho unsamure papa kuva mazameza 3 karaje kubane ndi mu cyumweru mbwiriza buri cyumweru kuzogeza kwa 11 gutya imbavu zisigaye zinjya kubera akazi kenshi ariko ibati zose nyine nuko nabaye umuhinda iyo ndaje kuba umuhinda mbandi mu bitaro ariko bahindane beza mana ukomeze bageneza nako iyo kataje kubamwo cyari kibazo turanga papa nugufata gusa transpose mu seconda ngamo naje kuntu serugo mana kugira neza nakumeje ngusengera none kuba nkubonye wari wagiye muri interiere Imana ishimwe aho wari wagiye mana ukomeze ugwihe wina papa wina bose tandrimba papa turanga kwa kundi papa ibice bitatu murongo wa 16 bami bambere ibice bitatu murongo wa 16 ndaza kuguhagarika bukeye abagore babiri b'abamaraya Bibiliya iravuze ngo bukeye abagore babiri bari basangiye umwuga basanga umwami Salomo bamuhagarara imbere yiwe umwe muri bo aravuga ati umwe atari amagambo aravuga ati Nyagasani nabana n'uyu mugore mu nzu nabanaga n'uyu wacu mu nzu bukeye turi kumwe mu nzu abyara umwana maze iminsi 3 ishize uyu mugore nawe arabyara turi kumwe uyu wacu nawe arabyara amaze iminsi 3 nta mushitsi wari kumwe kandi nta mushitsi twari twaraje muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu twari twembi babiri n'abana bacu babiri ariko nijoro umwana w'umugore turyamye umwana w'uyu mugore mugenzi wanje arapfa yazize yuko yamuryamiye kandi cyamwishe nuko yaryamiwe icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza ubwo umuja wawe nari nsinziriye ibintu byakomeye manuka papa wahabuze ampaye kavuye kurasigwa no mutabare ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa
azize yuko yamuryamiye icyo gicuku arazuka ankura umwana mu gituza ubwo umuja wa nari isinziriye amuryamisha mu gituza cye wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanje byutse mu gatondo museke konsa umwana sanga yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje ubona ko atari uwanje. dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Amen. Petero wa mbere ibice 5:8. Petero wa mbere ibice 5:8 turangiriza aho ngaho maze mbaho umukate inota imike cyane mukate kabisa. Petero wa mbere ibice 5:8 uwo habona mbere yo soma kunda ko bansomera cyane kandi sinzi inongeso ndayikunda nanje nzi gusoma ibice 5:8 Petero wa mbere. Mwirinde ibisindisha. Iravuze ngo mwirinde ibisindisha mu maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare. Mu maso kuko umwasi wanyu ari wa Satani uzerera nk'intare yivugisha ashaka kubaconshomera kandi yivugisha ashaka kubaconshomera kugira ngo amudukuremo. Sema amen. Haleluya. Ngire ngesi munyikiriza nsintinde turakwikiriza muzinga Bibiliya k'intare yivuga kandi ishaka uyo conshomera nako kandi yego utari kwandika azinga Bibiliya kandi wikiranure neza hantu bamwe ari barambiwe kera ngo kubagenze gute none kujya kurambirwa ikiranure neza wicare neza ufate position nyine nk'umuntu ugiye kumva ijambo ry'Imana. Nindangiza nkubwira iminota ingahe kubwire ngo tuje mu ijuru cyane. Sema amen. Amina. Tukegwana ijambo rivuga ngo kuba maso. Abanyabwenge biga iby'amashuri badavuga ngo umuntu muzima, umuntu udafite ikibazo akwiriye kuryama amasaha 8. Iyo uryamye amasaha 8 uri umuntu muzima. Ariko iyo ubonye wimenya kuryama ngo muri zabukuru uza kugira ikibazo kandi bakavuga ngo ni byiza ko turyama kugira ngo ino mibiri iruhuke no mu mutwe servo isubire kandi ibone ibyo kandi yongera gutekereza neza. Ariko ntituganira ibyo kuryama twese turabizi no mu kandi kanya tugiye kuryama aya masaha turi maso. Ndababwira ino topic kuba maso. Umuntu wese uri muno nta mpunyu nabonye muno bantu bo twese ko turabona turagana ijambo rivuga ngo kuba maso mu buryo bwo mu mwuka. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Kuba maso mu buryo bwo mu mwuka. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 3:16. Bibiliya itubwiye amakuru y'abagore babiri kandi abo bagore ngo bari basangiye umwuga uwo maraya niwo mwuga bakoraga ngo umwe arabyara ngo amaze iminsi 3 mugenzi we nawe arabyara ngo nijoro mu gicuku ngo bararyama bombi bararyama barasinzira kuko umubyeyi wese iyo amaze kuruhuka azagira ibitotsi. Kintu kizigaragaza ko umuntu yabyaye utagize ikibazo utagize indwara umwana ari muzima nubwo umwana yogwara ariko wikije neza ikintu cyambere kizakiba umubyeyi wese agira ibitotsi kuko arasinzira ngo barasinzira nijoro bombi bararyama mugenzi we ngo aryamira umwana akana gatera utuguru kararira kubera ibitotsi byinshi nyine yari arimo akana gatera utuguru karatera karacikana. Nyina ngo yibwira inama mbi mu mutima yibwira igitekerezo kibi Satani aramushuka amubwira ko akwiriye kugira mugenzi wiwe nabi. Hari abantu Satani adashuka Satani akakwinjira mu mutima akakwereka ko kugira mugenzi wawe nabi ngo niho wobaho neza ariko kugira mwene so nabi si ukubaho neza ahubwo ni ukubaho nabi. Sema amen. Amen. Kwigira inama mbi mu mutima ukagira ngo gusebya mwene so muri cyo bizokumarira ntacyo bizokumarira ahubwo bizokuzanira ibibazo. Isoba cyiza nuko kwiga kugira abandi neza. Hari akajambo naganira mu gatondo mbwira biwacu ndababwira ngo
umugabo uzi guhaha neza, umugabo uzi guhaha neza azatanga rasiyo nini. Muri bino by'umwuka umuntu ushaka kubaho neza azakora ibyiza azobisanga mu ijuru. Navuze ngo umuhashi mwiza muri bino by'umubiri, umugabo mwiza n'uwese umugore amafaranga akaja guhaha. Iyo hashe azaba ibintu byinshi kandi umugabo yarya akarya ibintu byiza kubera ko yatanze rasiyo nyinshi. Muri bino by'umwuka umuntu ukora neza, sema haleluya, azobisanga mu ijuru. Mwige gukora neza, mwigira inama nziza, kuko inama nziza irubaka. Yamayibwira inama bi mu mutima atekereza kugira mwene se nabi, parishto buzomumarira umutima uramubwira ngo ntiwamirize kandi ntuvuze induru, ahubwo fata n'umwana wa mugenzi wawe kubera ko duhije twose dusa, ufate kano kana ugakure mu gituza cya nyina kubera ko nyina asinziriye, nurangiza ufate akakaba k'indumbi ukaryamisha mu gituza cye. Kubera bitose abantu barimwo, hari amazina abantu bafite atari ayabo, hari imyambaro twambare atari iyacu kubera ko twasinziriye. Wowe kanguka, uwo mwambaro wowe wiyambura. Wowe kanguka neza ukabyuka, ukamenya gusinziriye, ukabyuka ugakanguka. Ayo mazina yose bari mu kukwita, uwo mwambaro wambaye utari uwawe, ibizo bishanyagure wambaye wowe byambura. Ariko ikibazo nuko ugisinziriye. Bibiri zivuga iki? Wowe usinziriye kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Nta muntu Kristo azamurikira usinziriye. Ntawe ni mukanguka bavandimwe. Abantu barasinziriye kandi basinziriye nabi. Bamubwira ati urasinziriye wowe kangutse. Nukuri ko Imana akamegira igitangaza, murabona ngo ibintu abantu basigaye bigira ngo nugutukana kandi umuntu asinziriye. Kanguka yewe tugende, uru rugendo rurakomeye, kanguka ngo yaye mureka manze mfete hano. Yewe kanguka, on ne sait jamais dans la vie. Nimuzuke. Teye haleluya. Atukuza. Noza muri biganza. Cyane. Reka kino kintu ni kibi kizoguku. Iki kintu ni mini raguturikira. Umuntu nukuruka Imana aho kugira ngo akumve ukamuba umwanzi wiwe. Ukumva amubwira ngo mureke ibyaha, hakaza umuntu uvuga ngo cakira imodoka. Hari umuntu wataye imodoka hano uvuye Dubai itana ragenda. Ngo cakira inzu, hari umuntu wataye inzu hano hari bagweza titre de nako nife. Hari nife yatake hano n'inzu n'ibyangombwa byose avuga ngo akira wo mucakira gusa utayikoreye. Wezo bati wazikuye. Muzo kuntu ubukode buturembeje. Ariko umunsi umwe bizorangira. Sema haleluya. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira. Ngiye kubategurira. Aho nzaba namwe niho muzaba. Bene data ni mukanguke. Ijoro rirakuze burenda guca. Ibi tuvuga umunsi umwe bizoba impamo. Ibi tuvuga umunsi umwe bizoba ukuri. Ibi tuvuga isi kirasungruka. Isi kiragenda. Hari abantu basa abandi kandi ntacho bapfa. Hari abantu batunze samoruge bahase n'abandi bantu tibazabakuramwo bararemerewe. Reka bene so yewe kuramwo izo samoruge winjizemo Yesu kugira ngo tuzabane Imana. Soyez les bienvenus. Samani haleluya. Haleluya. Takindi dukwira kwikorera muri nosi, dukwira kwikorera umusaraba wa Yesu Kristo. Takindi kintu dukwira kugendana, dukwira kugendana n'urupfu rwa Yesu Kristo. Ibindi byose dukwiriye kubisiga ntacyo bimaze. Kwanga kofi bikubzari iki? Kunyanga bikubzari iki? Wonkunzi. Kandi gitangaza ukanyanga gutyo nza mpagarara kenshi kuri podium. Uzanyanga ugeze uzogwara avesi. Kunda. Nutankunda nzokugora nzoguma mpagarare hano. Salimi. Toi t'es fils. Uzugura abantu bazamagira ishari ngo bashize umuntu kuri state. Ukikakikama kikurya. Yewe reka jeho nawe uzoja. Telefone zakama. Loyer. Hari abantu batunzwe no kuvuga abandi nabi. Ariko amaraso wawe urya umunsi umwe azokugaruka. Vuga abandi neza. Kanguka ava muri bizo bitotse. Abanyabwenge bazi iyo babaje basabiga kuvuga abandi neza. Kuko ejo nta womenye ejo yo guhahira. Hari abantu baza kuducumbikira baba handi Bujumbura bonyine. None ubu dusigaye tubana. La terre tourne, on ne sait jamais. Hallelujah!
umuntu yibujumbura ngo urumva yewe ncumbikira umwana pepe bikanga abana bakaba mu nkambo ubuzima bagakubitika none ubu ngubu dusigaye tubana twese turune kiri rukundo mwakwezi imbuto y'urukundo bavanye hari umuntu uretse kumpostinga ejo bundi mu bihugu byo hanze umuntu ngamagira ishari ngo ko kurashira kofe kuri stade yewe ifoto yanje akaganga akagutwaye igicucu bitangaza rugwi kiswa kishari reka ubugome reka inzangano tubane neza twabwira abantu atiwe ko twarusuza utarama imbaraga zamazwe niki cyabaye kutakinezewe umuntu akabyina akanezerwa bwacyo yatangira kuja mu bagore yatangira gutereta imbaraga zigashira twamugendera niki cyabaye warese ngoye ngo mutangiye kungwanya twatukurwanya kizwa tuje mu ijuru reka izo ngeso twamara kwibenya tukababanza ari mu bitotsi ntabizi ko turamukangura ntiyemere kanguka va mu bagore babandi kandi umuntu usinziriye ntazamenye ikintu n'ikindi bize bisaba ngo umuntu bamukome abyuke nta muntu usinziriye ugira ubwenge nta muntu usinziriye uzumenye iyari bize bisaba ngo bakubyutse cyangwa wikangure ubone kumenya ubwenge muri bino by'umwuka nta muntu wava kwikura mu kintu hovyo hatabonetse umuntu ugufata ukuboko ari we Yesu Kristo waye kandi abantu bari mu bitose biza bitangira porepore yewe abandi barataramye ngozotaramesha yewe bakofi bagiye ku mustare ngo nanje mfite uwanje ngo zogenda yewe bakofi babashize kuri afishe muri Kanane ngo yango nanje bazoshiraho yewe byake karinda ndenguka akivuga ngo azogenda bwacaga sigara wenyine basigara bamukoraho ngo yango birango jewe ngo wapi ngo tuje kuri akabumbu buriya si ikindi nibitotse urasinzira kanguka mu izina rya Yesu abandi bakaririmba bakora bakaririmba akana kagafata mikoro imana kuyariya kahariya kabyutse kadasinziriye kabyutse kakaza kafata mikoro abantu bakanezerwa kafata mikoro abakecuru bakarira akana kakagenda kagasora indirimbo kagakora ibitangaza bwaca bagatangira kugaye intebana imbere bwaca bagatangira kumutumira hirya no hino uvuga ngo nzobikora akana kahora kakarenguka ugasigara mu itiro ugisinziriye satani kabone uko gukoresha ibyo ashaka iyo fera force ubumwe n'imbaraga uri mu kubona ibyo bintu uzobishobora wenyine uri mu kwanga kuramusa abandi wowe uziramutsa muzamubwiye kubura tugire urukundo ntaco dupfa dukundane nta mupagano uzoza kurwanya pastor hano muzehe nta muntu uzova mu kabari zo kurwanya sebendo ni uzo kurwanya kwa turi mu kurwana ugasanga mvuye muri kadenza nkaje kurwana muri Karomero afite ikibazo kubera gusa kwandabanye mu ikanisa no ahantu abantu bakiriraga ariko abantu bari mu kuzwa mu ikanisa bagakomerekeramo nta mugabo wo gituma umugore mu ikanisa wenyine mupaka ngo bajane abashumba n'abasigaye barya intama ntawomenye none se jambe bashumba ko Yesu yabaye kuragira yabaye kuzirya taya haleluya ko umuntu ari mukoreza umwana mwikorare ngo yige kurepeta ba conducteur na ba president musigaye murya intama gute mwokejijwe mukareka amanyanga muri mugwari kabagore batatu bane muri korare abantu agakunda ushaka ni kweza mikoro akata kumva ndi woga mikoro kuko mufitanya amadini mapepo gusa koma shetani mwabacuranzi mwaretse upagani kugira ngo acurange nuko umukobwa bari ruhande rwiwe kugira ngo akunda acurange neza mwakijijwe
ntawe curanga ariko ndanezera ko afino kuri Imana taye haleluya tuzamura ibiganza maze itonda ngiye kurangisa sama haleluya atukuze mureke dukizwe mureke tuve mu itiro turimo tuve mu bitotsi tuve mu bupagani twagiyemo dukizwe tuje mu ijuru Yesu yavuze iki sama haleluya Haleluya. sama haleluya Yesu yavuze Pase. hari ikintu Yesu yavuze agiye kugenda yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo azobe inyigisho z'ibinyoma kugira ngo utsinde inyigisho z'ibinyoma nuko ijambo rya rusome ijambo ry'Imana abantu bitaye gusoma impome zitandukanye bitaye gusoma ku Instagram ibintu bitandukanye ariko abantu ntibagisoma Bibiliya yabaye ikintu gitera ibitotsi kandi Bibiliya ari ikintu kiza gituma umuntu akanguka ariko kuri bamwe izibatera ibitotsi izi wowe Bibiliya uzugira imbaraga zo gusinzira kuri Bibiliya gute Bibiliya yindutse farariga yo gusinziriza abantu ngo nyifashije ngo izana amasinziro uri mu bitotsi kanguka umunsi wakangutse uzogira umutwaro wo kwisoma ahubwo abandi bo bayisomye bazabagira ubwoba abandi bo bayisomye bazabarira abandi bo bayisomye bazabazuka akabura ibitotsi akavuga ngo si ibintu nibiki ni mukizwa gusa ubuzayifu gusura mwitiro niyo mpamvu byakunaniye wasanga umuntu azabzina ariko ntagira na Bibiliya ni umutana ducuranga muzi yasaze Bibiliya iri he abashumba ngo umushumba agasohoka mu nzu nta Bibiliya akama yitwaza telefone ngo no mushumba na iPad je mfite iPad nzantwara na Bibiliya ngiyi zambitwara zombi kuko iki kintu bagifamata umuzungu ngasigarana Bibiliya yanje nzambitwara zombi ndayifite umushumba yosohoka nta Bibiliya none intama izo zizosohoka gute none zo zizosohoka zambaye ubusa taye haleluya timuhere tuzamura ibiganza haleluya Yesu yaravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yaje akaba muri mwe ngo musabe icyo mushaka muzokibona impamvu tutari mu gusubizwa nuko turi mu bitotsi nta magambo y'Imana turimo impamvu turi mu gukora ibintu ntibitungana nta magambo y'Imana turimo abantu benshi barasinziriye abantu benshi ko baragona abantu benshi mu by'umwuka babitesha agaciro gakeya iby'Imana byabaye gusa ubu ngubu za famiye abantu benshi bakeneye kwisha abaforoderi basigaye baza mu ikanisa abasambanyi kugira ngo yishe ubusambanyi neza akaza mu ikanisa barigize ibana ariko nimuhinduke Yesu hafi kugaruka sema amen sema amen Haleluya. kintu cyame kizegaragaza umuntu ukangutse agira umutima w'urukundo rwose abari imeze umukundane abacuranzi dukundane abapasiteri dukundane abayumbe dukundane nta mupagano uzoza kutugwanya uturutse hanze jewe nabonye ibintu byinshi hari umunsi nagiye kubwiriza ahantu banshize kuri afishe kuko nari mu mahanga banshira kuri afishe none bankose kuri afishe umuvuga ubutumwa mugenzi waje yandika message wamutumiye kofi ngo nagura nagabiyinka yandika message yamavuga ngo se nkuko kofi ngo mwamutumiye ngo arakora iki yewe ndakora iki tibo kuri dututi twose reka dusangira no mutsima ni munini ndabahiki reka wowe washobora woja muri Kenya ukaja mu Bugande ukaja mu Rwanda ukaja muri Amerika ukaja muri Canada umunsi umwe reka dufatikanye umutsima ni munini Yesu ni munini tugira urukundo sema amen amina aba baririmbyi akaririmba hano agasara bamuha mikoro agasara bapasa mugenzi wa kondugiteri akamasubira inyuma kwera mutima gusa wisharwa shitani akamasubira inyuma biterera ntiyiterere kandi igihe akaririmba twebwe twariko twiterera yamara kuririmba akamasubira inyuma kugira ngo wundi bohaye bimupfireho kugira ngo agomeze agira amanota nawe nta manota uzogira umunsi umwe twagutaye nawe izokubaho icyo biba nico uzosarura cyane mugira umutima w'urukundo niba gwa mikora abandi bakagushikira nawe nuyitanga ushigikira abandi tima gusa wishare bagwa mikoro ukamusubira inyuma ko usigara uko mama shano nyuma ntunanezerwa ariko amapepo aragwi nimukizwe nta muyumbu uzovanze kurwanya abayumbu nitwo twonyine tuba twigwanya kazavuga kuzana turabona kugira gusangwa n'uyubake nawe ntuzubakika umunsi umwe uzobomoka usuvuga abandi neza nawe utari bazoza bakuvuga neza
sifa ye. Yesu ko ari munini nomanyura muri Matayo, undi akamanyura muri Luka, undi akamanyura mu Byahishuwe, undi akamanyura mu Itangiriro, kandi ari amasura menshi n'amaverse menshi, aho uwo manyura wose Yesu twamurya kandi tukagubwa neza. Ariko intonganyiza iva amasharavaye. Twakora kubuzango batukanye, twatukanye gute? Tuvuge Matayo, abana ba Matayo bakazabwira bene wabo, bakababwira ngo mukizwe. Abana Yesu yigeze kubwira umugore umwe aramubwira ngo sinofata byo kurya by'abana ngo mbiheze imbwa. Yari kubwira bene wabo. None tureke bene wacu bashire ngo tugume tubabwira ngo Yohana yanditswe na runaka ngo kigabuye gutya ngo kimeze gutya ibyaha byatumaze. Dusinzire turi mu bitotsi ikanisa twarigize ibara. Gutenga kwarashize nta gutenga kukibaho. Mamutenge barisenyuke. Umugongo gusoma umupasiteri umurevera pasiteri niwe numvisheje ubundi wakoze igitangaza ndanezerwa nko guhera ndanezerwa ndavuga ati pasiteri izi ngeso nizo nzogira. Yatenze umukristo ngo representante gare arazamuka atamubwiye ahantu yarari ngo bare kuzamuka ngo ashika aho hantu ngo arahaguruka bamuhaye ijambo ryo kuvuga representante gare ngo yamavuga ngo runaka ngo ndamubabari umubabari gute jewe reverend abizi ngo representante aricara ngo amare kwicara ngo urya reverend arahaguruka nawe aravuga ngo mfite akajambo mbere yuko musenga yamavuga ngo iryo jambo uvuze jewe ntaryonze ndagutenze arasenga dutahe musubijeho ubutenge avuga nakutenga umugabo uzuye umwuka kubera gukunda amatitiri tibagitenga nibatenga wenda waramubona akantu bamukureho ariko titiri iragashira kazobona Imana. Timona ko ndi president abayumbe biragashira ariko nkazobona Imana. Biragashira nkazobona Imana. Iyo zose ni imigagiro gusa n'ibintu twagize ariko igikomeye nuko tuzobona Yesu Kristo. Ibindi nitoye nimukizwa bene data. Nimureke ibyo murimo. Nimureke ishari, nimugira umutima w'urukundo n'iryo ndagirijeho. Abakristo dukundana, twokundana kuri kw'Imana ntaco tunanira. Twokundana mu Kanyosha biroroshe. Twokundana kuja muri interieur biroroshe. Twokundana kuja Tanzania biroroshe. Ariko impamvu biri mu kutugora nuko nta mutima w'urukundo dufite. Kabana n'umuntu mutazamara mu kanya mu ikanisa, nguriya ngo jewe ngo sinzi ngo tuzaduhuza, ngo izoka yanje niyo ngo ntibizabihuzayo. Inzoka yawe imeze gute? Wowe ukamwa za kinini yonzoka ikavamo ugatunga inzoka nziza. Muzoka yaje ngiye mubonye ngo izayama yigorora iyifuye. Twaramukanyije twagize imbuto y'urukundo. Utunza agasheri mu nzu babwira ati reka agasheri uzoshe. Reka agasheri nyabuna akagasheri utudu utunze mu nzu utuducupa wabaye pharmacy wewe. Kutigiye n'ikiganga tutara ariko akijijwe. Ndakwinginza n'ukuri kandi gukizwa n'inyungu zawe. Reka ubusambanye woreka ubusambanye umugore wawe wawe neza n'abana. Izo faranga uri mu kujana mu gufasha bari abagore n'abana b'abandi wozifasha bawe bzomera neza. Wo kwambika umugore ukamusiga ukamupodo ukamusukisha nawe yoba mwiza. Ukizwa n'inyungu zawe. Uje mfite umugisha ejo bundi madame dusigaye tuja mwivuga butuma twembe ariko kanezerwa ariko ugo rugunda rugutuye nawe ruzorugire cyane uzorugire. Ndimukunezerwa ngahwera mama akabuzuka mu gucuka agatangira gusoma Bibiliya akagira amatopic ngavuga ati nukuri kw'Imana uyu mugore amanyanga yasimze umutwara afite no gusoma ijambo ry'Imana no kwita ku mugabo. Iyindi mitwaro yose yarayijuguye. Muzireka sama haleluya nibyiza kugira umugore ukijijwe nibyiza kugira umugabo ukijijwe nibyiza bisa neza kugira abana bakijijwe nibyiza. Muzobaza abagore bafite abagabo badakijijwe baragowe bahurana intimba ku mutima. Muzobaza abagabo bafite abagore badakijijwe baragowe umutima ukagenda wikanga hasagenda nta ariko nyangi ariko Solange Mana uko hari karasoma ijambo ry'Imana nakabiri tuzuba turiyana nguwe neza. Sama haleluya karategura amatopic tuzoza kubwiriza n'urugo rwiza nimugirizo ngo bavanda bifuriza gukira. Amen nimukizwa nuwo kabisa kubana n'umuntu muzu mukengana twebwe mwacu Bibiliya nizo ziri mu gucicikana. Ngasanga igitabo cy'umugenzi ngasanga biri atakatifu Bibiliya yera igiswahili okovu gushimisha niyo misego yacu ariko gorgo ni bwizama ariko barimo kwisegura uduhu tw'intare uduhu tw'inyabu n'ibiki kura iyo misego nyabuna ushira Bibiliya
sinomurakarira nomurakarira gute nasomye bibiri nuko mugatima ni shitani yarishatse kutubwira nabi ariko mbabarira kandi sinokorogana nawe kuko nkoroganye nawe naragaze hano ntibizonyorohera nawe ntiyonkoroga kuko yahagaze hano nankoroga abantu bazoyimenya kogwe n'isoni tubanye neza Sema amen. Arakora amanyanga yaragaze ugatuti aje kubwira abantu nayakora abamuseke kwera ico kintu asigagenda n'ubwo naje nzangenda n'ubwo kure ko nagaze imbere yanyu zangenda n'ubwo n'ubungu nari maze iminsi 3 uko ino minsi 3 n'ukuri kw'Imana kandi ukumvugisha ukuri nari ntararya naje kurya apeti gashira nkumva ubwoba harana nicaye narakuvuga ngo yunguma baguma bakaririmba mwariko muvuga ngo umwanya umvuga bavuga umuvuga butumwa kumva imirabuzo mu nda kubera ubwoba ibi biri ijambo ry'Imana irakomeye iteye ubwoba nimukizwe yemwe kanga ukava muri ibyo bitotse kunda abandi nukunda abandi nabazogukunda Morunaka ngo yanciye ngo zanumva ngo ntanzamerana neza ngo azashaka kumva karanukira wowe uri parfum haba na parfum zimwe zazinuka nawe Sema amen. Amina. Nubwo bafite nako kamoto basi nibi nawe biye byakugezoguraga parfum sonesha muzu meze uri mu gushanja wanya mukuri impuzu ihuzu yo guhindura yoreka karaga humuro gute reka nawe biye byakugezeho nawe nibimugara bizomera neza azohumura neza bana nabandi neza ramusa bose agira neza bose twite kuri bose turamutse bose dukundana turekishana n'inzangano tureke kugambana numenya ikoso uzombwira naje nindi kumenya nzori kubwira aya makuru turi mu kuganda dutapanya hano hanze n'ukwiseza su kuyubaka n'ukuganira ibintu tukabikemura twenyine kwisambura n'ukwisebya hano mu bapagani nimureke tugaro umuco mu nzu y'Imana twihane twiyeze ijambo ry'Imana tuganze amen. Banza tubure gato mose muhagarare mugumaho reka twakire evangeliste kubera ko umwanya wagiye azasengera abantu turacari kumwe na evangeliste hariya azokora kuwa kabiri katumwakire azasengera abantu kira turangiza karibu sema haleluya haleluya sinzi kundu bangiza Joro ko yuhuta ngo ndebe kundu nduhuka kuwa gatanu kwara yana ejo nzana mu gitondo nabwirije kuri Kadesi none kandi none ariko ngira ngo ndebe kundu mpasu wacu none barampaye nasiga iwacu none ga takundi sema amen amina kuntu bwami bwubakitse nuko nikuzusa nikuzuguma kubwa none ga boyimba nimutambuke nimuze n'abaririmbyi n'abandi bari hano batandukanye abataramye tugiye gutarama handara mushikwa Moise muremure wa usana usengera muri ministeri ya Beneseri wa mukobwa muremure ni mushikwa Moise ari imama ngwino ma nimuze nimba mwaje muri nkabangahe ase n'abandi bakobwa mandi bataramye Moze curanga sasa ibintu rurimbe yoreba maze iminsi ndi mukazi n'abandi nabagikwerere twasumbuye sasa
ndabona igicaniro cy'Imana itamena iyo nje mbabwira ndabona igicaniro cy'Imana itamena iyo nje mbabwira ndabona igicaniro cy'Imana itamena iyo nje mbabwira ndabona igicaniro cy'Imana itamena iyo ndemba bwira 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 ndabona igicaniro cy'Imana itamena iyo ndabona igicaniro cy'Imana itamena Shalom.